Yes, gomana nyagasani Vinicius Junior yamaze kuba yafata titre kabisa ya Professor. Niba warebye filime bita La Casa de Papel, Vinicius Junior yahawe izina rya Professor mu gukina deals zo mu mupira w'amaguru nyuma yuko afashe ikipe ya Arsenal akayifata mu biganza bye, akavuga ati mwebwe mu nkorere diro, akabakinisha akazungu. Yafashe ikipe ya Arsenal ayikoresha mu nyungu ze bwite zo kugira ngo asinye Real Madrid ku biciro biri hejuru ndetse ahabwe byinshi mu byo yasabaga. Nuko rero yifashishije ikipe ya Arsenal. Ndakubwira ko Rodri, umukinnyi wa Manchester City, nawe wari umaze igihe adiringa n'ikipe ya Real Madrid. Kugeza ubu ikipe ya FC Barcelona yamaze kubyinjiramo ndetse ikaba bivugwa ko isosi ya Real Madrid yamaze kuba yagwamo inshishi. Yes, kanda subscribe, like, comment, hanyuma ushyiraho na share, dukomeze twimanukira turebe uko uyu El Professor Vini Junior yabashije kuba yifashisha ikipe ya Arsenal mu nyungu ze bwite. Yes, biravugwa ko ikipe ya Real Madrid na Vinicius Junior umubano wabari nta makemwa, akaba ari ikipe rero amazemo imyaka 8 kugeza kuri ubu, akaba yamaze no kongera amasezerano y'imyaka 6. Ubwo nukuvuga no guhera uyu mwaka kugeza mu mwaka wa 2032. Abantu benshi bari babizi ko, abantu benshi begere Vinicius Junior bari biyabizi neza ko Vinicius Junior atagomba kuba yava muri Real Madrid yerekeza mu yindi kipe iyo ariyo yose. Nukuvuga ngo harimo ni Arsenal yo mu Bwongereza irutse no gutwara English Premier League, kanajya no kuri finale ya Champions League. Mu bigaragara ikipe ya Arsenal yashakaga umukinnyi ukomeye cyane uri ku rwego rwa Vinicius Junior, nyuma yuko yari ifite Martinelli wakinaga ku ruhande hariya, ariko gusa igasanga nayishaka kugira umukinnyi w'igikomerezwa wizewe 100% ugomba kuba yazamanuka hariya kuri wing. Akaba ariho rero Vinicius Junior yinjiriye muri deal ya Arsenal. Gusa Vinicius Junior we yarabizi neza ko atagomba kuza kuba yava muri Real Madrid. Yavuze ko abantu ba hafi be bari bazi neza ko Vinicius Junior yababwiraga ko ikipe ya Real Madrid ariyo kipe y'inzozi, ndetse anayivuyemo ubu yaba yihuse cyane mu buryo bukomeye cyane. Agent we yarabizi, management ze zari zibizi. Dore muri Rock Nation ni company ikomeye cyane ya Jay-Z muramuzi, akaba muraperi wa mbere muri Amerika wanujuje miliyari y'idolari. Yes, uyu Jay-Z afite Rock Nation nk'ikigo gikomeye cyane, akagira mu sector ya Rock Nation Sports hagarariwe n'umugabo bita Michael. Iyi Rock Nation ari nayo ireberera inyungu z'umukinnyi bita Vinicius Junior, uyu munye-Brazil ukina ikipe ya Real Madrid. Yes, Vinicius Junior na Real Madrid bari bamaze igihe kigera ku mwaka badiringa uburyo bakongera amasezerano, dore ko kugeza ubu yarasigaje umwaka umwe wonyine, hanyuma akaba yagendera ubuntu ibyo bita free transfer. Vinicius Junior na Real Madrid nyuma yo kumara umwaka batumvikana, no kuvuga ngo Real Madrid yaravuze ati uyu ni umwana wacu, tugomba kumuha ibyo dushaka, agomba kuza kuba yabyemera uko byagenda kose. Vinicius Junior yarebye offer arabareka, nta kintu yatangaje, ntabwo yigaragambije, nta kintu yavuze. Vinicius Junior nk'umuhanga nka El Professor yarabirebye aricecekera, umwaka wose urashira kugeza bageze muri transfer window. Ikipe ya Real Madrid yageze igihe ibwira Vinicius Junior ati iyo ni last offer yacu, urayifata cyangwa se ubeho uze kuba wayireka. Vinicius Junior nta kintu yavuze, yarategereje umukinnyi mwiza wese. Hanyuma ikipe ya Arsenal iba ibyinjiyemo. Ndakwibutsa ko Arsenal yashatse kugura Vinicius Junior, gusa Vinicius Junior nk'umuntu weberwa n'ikigo Rock Nation boss wayo ni Jay-Z, akaba ari umufana ukomeye w'ikipe ya Arsenal. Sinzi niba hari ikintu wo bumvamo. No kuvuga ngo Rock Nation ni ya Jay-Z akaba ari Jay-Z akaba hagarariye ikigo kimanaginga Vinicius Junior, noneho Jay-Z akaba ari n'umufana ukomeye w'ikipe ya Arsenal nayo yashakaga Vinicius Junior. Ko kantu sinzi niba uri kukumva neza. Jay-Z ubwo
ikipe ya Arsenal kuba yanyura muri Jay-Z na Rock Nation Sports ye kugira ngo izane umukinnyi wabo Vinicius Junior, ni ibintu byari bifite sense. Vinicius Junior akimara kubibona itatekereza aravuga ati iyi niyo pivot cyangwa se niwo mwanya wanjye wo kuba nazamura profile cyangwa se nazamura igiciro ku ikipe ya Real Madrid. Real Madrid yamuhaga miliyoni zitarenze 20 nk'imishahara ku mwaka, ndetse inamuha bonus cyangwa se amafaranga y'agahimbaza musiki yo kongera amasezerano atari hejuru cyane. Kubijyanye na image right nayo byari 50-50, gusa Arsenal yaje na bank iza ivuga ko igomba kuba yama miliyoni ziri hejuru ya hafi 30, ikamuha image right hafi 90% n'ibindi na bonuses zigiye ziri hejuru cyane. Vinicius Junior nk'umuntu nawe utarashaka gusohoka yaracecetse kugeza ubwo ikipe ya Real Madrid yasanze nta yandi mahitamo ifite uretse kongera ibyo igomba kumuha. Byakomeje kuba agateranzamba ubwo ikipe president wa Rock Nation Sports bamwita Michael yafashe urugendo ajya mu mujyi wa London, aho ikipe ya Arsenal iba iherereye neza cyane. Abantu bibaje se uyu Michael wa Rock Nation Sports ikigo kirebera inyungu za Vinicius Junior yabagiye gukora iki i London mu matware ya Arsenal? Birabacanga kuko ntabwo yigeze atangaza ikintu agiye gukora, ariko nk'abantu namwe muzi ubwenge nubwo muhita mubyumva. Real Madrid nayo yarabikurikiranaga ati ibintu bishobora kuba biri serie, wabona umuhungu wacu Vinicius Junior aducitse. Yes, Real Madrid yatangiye noneho kugenda ibona ko ibintu biri tayari biri serie cyane. Vinicius Junior yari yicecekeye, nta byo kwigaragambya, nta byiki, ibintu byose abantu bose yari bari imbere, yari ahead of steps. N'ikipe ya Real Madrid yari ahead of Arsenal, we areba amakipe kabisa hangana hariya yipoye yicecekeye gake gake. Ikipe ya Real Madrid tangiye kubona ko ibintu biri serie, uyu muhungu abashobora kubacika, nayo niko gufata agafaranga ikagenda ikazamura ireba kuri bonuses, igenda izamura image rights, igenda izamura. Mu byukuri nubwo yari kongeraho make, sinkeka ko Vinicius Junior yari kugenda nyuma yuko yari yabwiye abantu bafi ko adashaka kuva mu mujyi wa Madrid yerekeza ahandi ahariho hose. Vinicius Junior yatangaje ko ku rubuga rwa Instagram akimara kohereza gusinya amasezerano y'imyaka 6 mu ikipe ya Real Madrid. Yatangaje ko mu magambo ye yavuze ko imyaka 8 yari amaze mu ikipe ya Real Madrid ari miki cyane, ko we agomba kuba yakongeraho indi 6 ndetse akaba binashoboka yaguma ubuziraherezo. Ibi bigaragaza ko uyu mukinnyi Vinicius Junior yari afite urukundo rukomeye cyane w'ikipe ya Real Madrid, nk'ikipe yamuzamuye kamugeza ku gasongero kiwe. Yes, no kuvuga ngo rero kuba yakongereye amasezerano muri Real Madrid ni uruhare president wa Real Madrid bamwita Florentino Perez afitemo uruhare rukomeye cyane, dore ko mu bihe bitandukanye yagiye agaragara ko ashyigikiye uyu Vinicius Junior El Professor. Murabizi mu gihe mwaka ushize bw'ikipe yatozwaga na Xabi Alonso, Vinicius Junior mu ntangiriro za shampiyona wabonaga ko afitanye tubazo tumwe na tumwe n'umutoza Xabi Alonso. Gusa Florentino Perez yakomeje kumuryamaho, binarangira uyu Florentino Perez yirukanye Xabi Alonso. Ikipe ya Real Madrid ikaba yafashwe na Jose Mourinho, akaba agiye gukomezanya na Real Madrid ndetse ashingiye cyane kuri Vinicius Junior, Mbappe ndetse n'abandi batandukanye. Uyu Mourinho nawe ntabwo ashaka ko Vinicius Junior agenda, dore ko ntaho kwifuza ko umukinnyi w'igitangaza nka Vinicius Junior ashobora kuba yamucika kabisa. Yes, ubwo rero nuko byifashe. Ikintu Vinicius Junior yakoze, we yaratuje amera nka professor, nabwiye filime ya Casa de Papel, ameze nka yabaye nka professor, agenda manipira ikipe yibita Arsenal ayifashisha mu nyungu ze bwite, nyamara abizi neza ko atagomba kuba yava muri Real Madrid ishaka kumuzana izamura ibiciro. Uvuga ngo Real Madrid nayo ibona bari komeza kwipushinga ku mpande, navuga ati reka natwe turwane ku mukinnyi wacu. Biravugwa ko rero Vinicius Junior
yazajya ahembwa umushahara w'ibihumbi hagati ya miliyoni 22 na miliyoni 25 ku mwaka. Ku kijyanye na signing bonus cyangwa se agahimbaza amafaranga bamuha kugira ngo yongere amasezerano, nayo akaba yayongereye. Noneho ku bijyanye na image rights, kuvuga ngo amafaranga ava mu kwamamaza, nayo ikipe ya Real Madrid ikaba yongeyeho percentage muri faveur z'umukinyi Vinicius Junior. Nibyo bya Vinicius Junior n'ubwenge bwe bwa abenshi bakomeje kugenda babwita ubwa El Professor cyangwa se ubwenge buhangano buzwi nka artificial intelligence cyangwa se AI. Vinicius Junior rero aragomeza abe muri Real Madrid mu gihe azavamo amasezerano azarangira mu mwaka wa 2032 na kabiri. Ndakugarana kwa Rodrigo Cascante n'umukinnyi wa Manchester City wegukanye igihembo cy'umukinnyi witwaye neza mu irushanwa ry'igikombe cy'isi FIFA World Cup 2026 ubwo yatwaraga igikombe we n'ikipe ya Espagne. Rodri akomeje kuvugisha abantu benshi. Rodri kuva igikombe cy'isi cyarangira ndetse na mbere yaho ikipe ya Real Madrid yagiye igaragaza ubushake bwinshi bwo kuba yamuzana hariya mu hagati, akaba yakomeza hagati h'ikipe ya Real Madrid. Uyu n'umukinnyi w'igitangaza umaze imyaka myinshi cyane yigaragaza. Real Madrid yari yemeje kumena bank ifata miliyoni 50 z'amayero igariza ikipe ya Manchester City. Iyo nkwano kabisa, iyo nkwano ya miliyoni 50 ikaba yaziza uwo bita Manchester City, nayo ikabaha umukinnyi wabo bita Rodri. Ibyo byaravugwaga cyane, gusa byaje guhinduka, haje kubamo impinduka ubwo ikipe ya FC Barcelona nayo yaje kuba ibyijandikamo, ndetse bikavugwa ko ikipe ya Barcelona iri hafi cyane yo kuba yarangiza iyi deal. Ni kuvuga ngo FC Barcelona ishaka kuzana iyo Rodri, ndetse FC Barcelona bikavuga ko 80% yamaze kuba yarangiza deal, ikaba yamanyesheje ikipe ya Manchester City ko iri kuvugana n'umukinnyi Rodri, ndetse ibiganiro bishobora kuba bimeze neza. Hanyuma bakaba navuga ngo ikipe ya FC Barcelona itegereje ko Rodri we ubwe abwira ikipe ya Manchester City ko yaba yafashe umwanzuro wo kwerekeza i Catalonia hariya muri FC Barcelona. Real Madrid ikomeje kwiyubaka, FC Barcelona ikomeje kwiyubaka mu buryo bukomeye cyane. El Clasico y'uyu mwaka iraba ari umuriro wo kotera kure. Bizarangira bite n'urugamba ikipe ya Real Madrid hanganyemo na FC Barcelona, baba bahanganye haba mu kibuga ndetse no hanze y'ikibuga, transfer baba bahanganye. Bavugwa ko rero Manchester City idashaka cyane ko yatanguye umukinnyi Rodri ni ikipe ya Real Madrid, dore ko murabizi Real Madrid na Manchester City ni ikipe zikunze guhura cyane, especially muri Champions League. Nko mu myaka 3 inishize usanga baragiye bahura kenshi, ikipe ya Real Madrid ikuramo City cyangwa se City ikuramo Real Madrid, bikaba rero bafite nyekano kubukeba. Ni kuvuga ngo kandi umwanzi wawe abari inshuti yawe. Niba Man City ikomeje kugenda ihangana na Real Madrid nayo ikaba ari umwanzi w'ibihe byose wa FC Barcelona, that means byo biragira inshuti ikipe ya FC Barcelona n'ikipe ya Manchester City. Bikaba bivugwa ko rero uyu Rodri afite amahirwe menshi yo kuba yakwerekeza muri FC Barcelona mu gihe gito cyane. Iyi yaba ari Gapapu y'umwaka ikubiswe ikipe ya Real Madrid. Reka dutegereze turebe uko ibi bya FC Barcelona, Manchester City na Real Madrid na kizigenza uyu Rodri biza kuza kuba byarangira. Ndakwibutsa ko wowe ugomba gukanda subscribe, gukanda share, gukanda notification na comment, tukagenda tukugezaho bimwe mu bivugwa muri sport mu buryo bwiza cyane. Ciao.